ahwefo nyina akwaba aha na brebe makwan ame de kase ebo aye de besom no AC na ben ene menti bibia si o osofu ya your friend apostle kwabena wusu ne nsem imenti ase hwe se Ghana ebra so se ye ma ye mpanyimfo na asote na ye nyina so ye hwe ne ma ye nida hopa efise ohwe sofu ye nya manansem a wadi a ode ne ho akosie amanyokuo bi achi ena chese eye ne se amanyokuo no ekata no so ntidi opa bia na oye hwe waka asem awie osofo pon a waka asem se wo na ase se obeku isi se odi tuo na beku no se obebo mpaye na nyame yi na firi ho wawie a adanti na wunyi wanim ema aposifo mfa wo nsa nkeka wo na wo wie ya wo sa do ho akote me sankofo we na ya me hu mo se omonya asofo e wo se ye yi omu nyina free system nim ana wo gye ho sen no kura me kura no de me hu ye ne se sa no ni aposifo ni di ntete wow enti ada ebnada na omukwache na me hu se na ye nuanom presenters bi won nchen omu bisa no ensem bi wo yi wo dwa nanum eso wo tu nanum tu ankasa we na sa na national security for tete nkwanchen obi na no awokasa no mbeso ni muku na emra omuso ni mu no bag bi won ho so ye kohwem a eno na menti ase wo bo do so pun ase sumye ena hye obotom na aposifo na ankasa omo ya ade me hu ni se aposifo no omo ne nsem twerefo no hyehye ho efise osofo yo matete na che papapapapo enya asem keto akora etisabre yo machi ni de eye pa eye emra ne ndi na wo hunu se threaten keke na wa threaten kora eno case nko ena afa nso cocaine na ehye ne ho no se wi na ehye ne ho no so eno so so case nko esese emra ne ndi na emra omo che no omo bo no bisa ne wi na sem se mponka omie na no nka se ye ono ena oyusu ana se wo bi ena de abehye no omo bo no bepim samre onye bema na hwade o efa abato komisan sensem yi se okopiem wo mrahye bedwam anya asem keto akora omo twe ne sere ne abasa na afei na asem a ono abo ma osache mensa bonsu asem o kan na afei na atwe ma adwen si bibi so sa nipa 18 million ya ye kan omo asem se omo kwotwiro de be ma yare na doso no sa 18 million kro ya nso eno mbeto aba eti afei ye bisa ye mpanyimfo se aba no ye beto anasa yento se ye beto de a adanti na NDC amanyokuo no eta so gina se omo mpene ma yontwiro din no me kura mpo de majen kire ne se enka abato no komuntu nhyeda enkomuntu nhyeda se the new voters ID card ya maami je mensa de tuudwe o match hu protest o maka bepem sam still benya abaso enti se na nadu nso sipi no o ka se abato no yetu ahyeda se yare ne nko ya yantu abana o mo kaka kura enkosi hye wo na o ye president a wusi so se se na yi so ye adwuma wo ena yi so ye adwuma enne o ma sha ase check card eti san kofo kro ya na ese kogu ena yare ne de Ghana asem era yanko na ebre no ko enya agro kwa nsu brantama eto won kan na anu de ye branda etwem ye bo pini o mo agapade ni bi se ye na o mo nsem o mo de tu dwa ni bi ni se kame akoye se ensu na akoda ne nyankomade hwe nyankomade wasi wodan asi ensuo kwan ano wasi dan abe ensuo pe na se ensuo to na ensuo yi denden ne ho na akwam na watwi afa so a wo se nyankomade tie nye se ensuo ni to enti na o mo ka se nyankomade o enye ensuo ni to o mo se June busumi bia enfienum bia ensuo ni to so obeka ya afimpi mienu ni dunum eto sa meja toto filling station kum nipa bebre ena afiwe the same things we see enti eye o mo say mi say nyankomade bia enfienum bia no eba se omo ye omo hihye ye ya ensuo no enyiri mfo omo da emom no kwede ewe aha na berebe ma ye kwan ama ye de kasebo ni nyina asi mo amete ye nka eye me odehye ba kofi akuoku menim nwa ba nana abna acheman ye da mo ase ne hwa ahenema yakra